sorkar Meghalaya hakalai tarik Naitung arja arpoi, lyngba Meghalaya State Investment Society, IASOI Memorandum of Understanding but Invest India kabade board treikam Tnad Commerce and Industry jong sorkar pdeng. Yagri KHAII kular IASOI do Myntri Rangbah Conrad Sangma, ryngkat jingiadon lang Nongaibuit jong Thomas Sangma, baru Sabuk Rangbah sorkar Marcuise Marak. Kajingtmu jogani KHAII kular kalong ban khalai ka KAM KHAII ha kajala ban KYNTIEW ka RiKhasi long Myntri Rangbah kajala Conrad Sangma.